Hello? Hello, Miss Goriani. Oh, Sa koda antukin moy kanya. Ilasaka hi kanlo nga laka angayon hoy kinin hoy kanlo tivet hay kapela. Phone call interview. So no ti hun minute som del so kan big trading sim. siya. Question from te kan hung sima kan hung indon ding sim ya. Athe ang lo don trading Ano. Masat takin amas takading friends kom tam takin na ke hey ringa isan chin shinum in na shilo tam takom no the ngai nya question number 1 ading sun isan chin kim chang about yourself sing it mo inung shilpek theding Kaya kasing tutorial na some question na mo February 8 ika birthday niya hinka pinga February 8 since mataong na kanya since the graduate ta mo into hin school ka chang na kanya sin question number 12 ang harita lasak hi itinte tan to kai lo hik shimam inong hag no nga inkan to ilasak hi isa ihung saktan na hin shilpek theding nahi katsin ti dan sin palo saktan ta mo sinla katsin ti la kan sumilay tu kasangay na tu ko lon hik be shim lein kung sak pe ka naw panglayang ka saktan tinyo question number 2 ding sun lahi exam record ta ani shil theding tu na lahi som thum ka record ta tam ni chumo Patin la chat isaka hing la hin cha iti takanim shil theding cha iti na san inyong shil tek sa thei bokla na kasak ta ani po tu na ba ni chati do to kanya pakhat to lal pa mangay na pakhat su umano yung tuna nihay pero so nila kung itang ni hai kung mo pati hindi ito mga mga nilahe sa pagin ng bisita ko kan pag nakumanlaw ito nga anong sure ni buka ni ay nihay ay day ito nga hasat na ala tuhay at sa tayin apog tuhayin pati ng long pati ay hasat day ito nga saan kam asa tuhay ay ngay kita sa tun sa chang puhi amo alapan niya dito dito Kaya common umanti ang umanam di umpuit nila ka tukalaw di ketay question number 5 afinong harita mating payalahi lasak sunzon pay tumam darikot nok dingin lai record nok ding chun record nok na hunding initial trading pasin tu ni amo kakasina to kay ka tundan tin tu kakin rin atiyan ni kunso pasu lasak sunzon pay katuma mating kay record so kala kung kaya tuhin pakat so record so sa recording to kathon og dinga na anasu ani tak to kala shul thaina hundram sang masata kanel number 6 section ilasak halai po hanya inha takhiam lok puile hlotin pui tak ya isip you trading kasi saklaya nin hung kan nasil kasi mo kakatu kumbisang album kan singking sini kabalin kan singking kita saka kumbisang na hai ka nin chikan larpo sa tingkit question number 7 achun me ting ito mo martong takchun me hin ing me do zong kat entenan sa tlang meru lo meru ti haye na mezong kan tu kan chatil ka ti nga tu no berbu kan na ka me sai sang ya no may ta ding chun duno taluhin dai lo he cha ne mo question number 8 chun margospel hasak team tam tak lahin tu mingai sang taka ingai sang na san le shil sa theira gospel sa sakim na yasu pilarut mo ikangai sang taka mo amahi na sakai amahi ano sa kasingal baka na sa kaya shin ene ma ulit na mahi kumay sang taka mo question number 9 chun lahi i-record masatak na kum inasit hayam kadukod masatak na kum kadto sa Christian Higher Secondary School
class 8 ka thok kung hindi ka kaya kan school golden jubilee kan pang dinana mo saka tin album kan sima kan school hin kakatong kasa ka record ng kasakta kan Kacumay lari ko kay comment talaw nga ita Jesus take the wheel tila ka mo tu chen hin ta playlist ay na si kan so sakki ni talaw ti em ko pa ama ole kom yo o kan ang talo ka law ti ni question number 10 na ipeno harita malov song hasak tim tam tak la hin tu tak mingay sak na san haile ning share thaida Marlap song sak laya ka ngai sai tak su lo sang nin zo te hiya mo kan sama hin ye marlap song ai ki manula nam ha khum sin la ama hin ye asak la tam tak ki mani tu mo ai si ngai lo ha tin na khum sin la ama hin ai nam a choi sang hin si ta alai ka ma hin ka ngai sang ta ni nang ma in pathin na pu in nei ta am ipuk ta chun ing la am in ne hung shil thi pathin na ta ki chu ko la phuk no ang mo ye ka zu phuk tum tang ni la chu i ha pathin na zu phuk ta hi ni ma la zu phuk ke pathin na no ha hin chang tak ka ya ki chu ana chu pathin na ni lawin ni ka pa shi jim na jin la ka phuk ka mo pakhat phuka recording chu ka zo ta chu hin tin ji la ba la in balance ti thai na nal ka la phuk chu video com ai hu wat hai be sei ti mo ing lam lak song hin ngai num tak ngai num na chan le ni shil pe di masak tu ning la mo o i lak song nga ngai num tak nei bi ma ngai num bong a mo na zu hi ka sang zu video ni ka zu tik se se da no na zu i ka ngai num bong a i tulai na lak song tin commission na sa nei tam tin e ma akang putin su ka ngai num bong a asak tung ting sunga zu su ding tak su ka shil the na san so tim ka ti bong la in mo ngai sang bong am chim thei bo ka di mo i chef fa hin question talu khaman mission wa hi interview na go barjon na zote channel ka nung upload dinga na mi tam takin no ending na okay two friends ha two insa num inay chin hunay dang pek bad ni rose anda long katal se ta hi gloria Facebook dang ho si ma mo ai phulo thilin ho si mai long katal ta chin kan lo sak ha lo ngai kha kan lo sak hai mi lo ngai kha pe tu hai chung khom lom thu ka shila ma tin pe ya kham YouTube pa ha kong upload ani khoman ni lo en se nok pe din kong se wa chin ye tulai kha YouTube channel ka sim khai ya mo subscriber khum pa ha na hai dam chu ka min ma gloria coaching ni ban pa sia ha gloria coaching official ni ka sia ha go subscribe ke na ka ma matin pe kham i ka thok pe pe tin chu ba ba in thok khan ka music video ka sima kam khong upload ke ani le ni lo subscribe ke din khong feel che wa sel ba ka ni lo support sin zom pe din khong men chen ki tu hai po khom i ai asak chim ya channel chu low subscribe be seng dingin ai hang feel ngal ni rose ole amun na ta kain tukin kan hong call si ai fans hai nang mangai sang in tu hai che in hunin tu takar hun toy pen pol pu na in nei pu thaya i chunga lungru takin lom thu kan hong shi ni rose